mu isi y'icyubahiro n'itangazamakuru urukundo rukunze kuba nk'umukino, ariko iyo rugeze ku mazina akomeye amatsiko aba menshi kurusha ibisubizo. Iyo umuherwe nka Lugumi Saidi ahinduye akurikira kuri Instagram, biba atari click isanzwe gusa, ahubwo bari page y'inkuru ibitangiye kwandikwa. Mu mezi ashize ibinyamakuru, imbuga nkoranyambaga, imyidagaduro mu Rwanda byari byarafatiriwe n'inkuru y'urukundo rugaragara nka filime y'indoto hagati ya Miss Jolly ndetse n'umuherwe Lugumi Saidi. Byari byishimo, imitoma n'icyizere cy'uko umutima w'uyu muherwe waba waramaze kwiturira i Kigali. Ariko mu ijoro rimwe ibimenyetso byose byarazimye. Jolly yakuwe muri uyu mugabo akurikira, maze amagambo y'urukundo asimburwa n'ubukonje. Ariko se byagenze bite? Kuki ya mitima yasimbuwe bucece? Kuki Lugumi yahisemo gukura Jolly mu bakurikira? Mu gihe benshi bakiri kwibaza ibi bibazo, umuherwe Lugumi Saidi yatunguranye yongera umunyarwandakazi Alliahcool mu bakurikira ku rubuga rwa Instagram. Uyu mushoramari uzwi muri Tanzania ubusanzwe azwiho kuba adakurikira abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga. Umwaka ushize hafi ya wose konti ya Instagram yakurikiraga konti ebyiri gusa, ni konti imwe y'ubucuruzi ye ndetse n'iya Mutesi Jolly. Kuba barabwiranaga amagambo y'urukundo byari ikimenyetso simusiga cy'uko aba bombi bafitanye umubano udasanzwe, dore ko n'uyu muherwe yaje no kuza mu Rwanda mu 2025. Ku ruhande rwa Jolly yabajijwe kenshi n'itangazamakuru niba asigaye akundana n'uyu mugabo, ariko nta na rimwe yigeze yemera cyangwa ngo ahakana ayo makuru, ahubwo kenshi yakunze gukwepa iki kibazo. Abakurikirana imbuga nkoranyambaga z'uyu mugabo batunguwe no kubona yongeye Alliahcool mu bakurikira kuri Instagram. Ibyatumye basamira hejuru y'inkuru isa n'ikimenyetso simusiga cy'uko Lugumi Saidi yaba yaramusimbuje Mutesi Jolly. Icyakora nubwo avuga ko ibari ibimenyetso bica amarenga y'ibivugwa, yaba umuherwe Lugumi Saidi cyangwa se Alliahcool, ntawe uravuga ku mubano wabo. Lugumi Saidi ni umugabo uzwi muri Tanzania nk'umucuruzi. Mutesi Jolly bari bamaze igihe bavugwa mu rukundo. Uyu yabaye Miss Rwanda 2016. Alliahcool wasimbuye Jolly we ni umugore w'abana batatu. Uyu nguyu akaba azwiho kuba ari umukinnyi wa filime, ariko akaba akora n'ubucuruzi butandukanye. Nubwo ibi birimo kuvugwa, Mutesi Jolly we yahinduye page, ahubwo arimo arerekana inzu aherutse kuzuza. Ni inzu yarenga miliyari y'akataraboneka yujuje Kibagabaga mu mujyi wa Kigali. Alliahcool, umugore ukina filime akanakora n'ubushabitsi, nawe afite inzu yujuje yarenga miliyoni 500. Ese uru rukundo berekeza he? Byinshi muzagenda mubimenya.